Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u an kublei phi baro kini gilong ki khubor bamta kasngi ka jingpin inam tenrai ukhasi nai khat sausnya bar kaluki mai kabalapnya daka KSU apo Shillong unit hasoso tham auditorium kalalong kawai na kisngi baru spa bar bakarpang hakajingi shimbenta jongki samla kanthai bar shinrang Hagani kasngi uba polling do MLA but President Barim KSU ulalong ukongsan karbau ba Hamlet Son Doling General Secretary Barim KSU ulalong usimbut kongsan ka jingye kun kala kentup ya ka jingye kopin iriam tenrai ukhasi but kamad Shaprang Achievers Award 2025 ka bapin I kasap but ka jing start jung samla kinong job nai khat sausnya arhajar arpsan akbar lang senteng nongdhar Lukhimai arhajar arpsan samla bida lisun ka KSU apo Shillong unit ka penpau ka jing sngo kemen halor ka jing shimbenta jong ki samla bar ka jing teli jong ki ban pene pensa ya kariti dustur khasi ta kalian kle ke baitan matam na ta kalian lat ke baitan matam bat nong kalian dat tebet tam lane u kan kalian dat tebet tam tekum ta nan khat ya kini arut bakin sobhaban wan shani sakmat na ban ai ya kini ki kusnam na ki buskit sak dengan pintai bat kawai dengan shinrang bat pan kawai pada na ta u ne kanong kalian bat tebet tam le bagi tenatam na kalian dipintai idai ibidalen sun sobhaban wan sakmat ibidalen sun iba sekurba ramashno jala alai in I yakini ki jingsa kenmal dan tajmi dan kat lupa kasisa kasih ini lagi cinta kita berdiri Tawanya tak Bat kintai yakini Insa daikong ibadil secretary jang seseng halang kintai nang mopa tong ina pet mano bayo yakini kanam kabaitan mat karyam mat kabaitan matam hapleng kintai bat kishinna nagal yang kintai bayo kanam karyam let lat baitan matam kani kanam kalet shari great soccer ya kena karyam iyo ada cing ai ban bo saken mau ringkat kesong besar kan betul pam idei akbaran senteng Session yang ada di Taptilang, yakni kalau hajar nak tagi first runners up, bat nak online kat sausnya bat kalukimai kinyo sanpau hajar tingkat. Haswa bin benar kan dia baik syab ini aku kena jawab Isung haban wan sejong ban Yo mauna Soal kita kecil kapti macam ini kira-kira sistem koi ini kedensan batban yoru yang ke na kebalai dan ke second runners up. Laban apa dia mana? So, the second runner-up, Jongki Kentai, today is Sayonara No Cloud. Kepada Sayonara No Cloud, Machiko.
bayo ya kani ite usamna Lakisan Basayoman. Lakisan Basayoman. Bayo kenapa the first one apa pergi cerita pekerjaan Turai, udah sampai Lakisan Basayoman. Dorothea Tarian. Hausnya jong kejia ko peninam haga pendirian penra ukasi hagen kesin kementar jong kesan alajar al-Quran udai Nomjat jong kenam unai kat sausnya alajar al-Quran udai nginyalan akbaran senteng nomjat Akhirnya dia nomjat bersama alajar al-Quran dengan IP yang kepada Masalahnya bawa tertiru kiranya show yang kecil. Satu kecantikan, ringkat lu bak kami mentu kebadan yang kedul uknam jalan ti bak kawan nam wakbalan senteng nongkar idai naik sausinya jongsen anajar al-Quran jong kasih hakana naik sausinya matulukima anajar al-Quran Kedepan yang kelukimai juga senam dan pendek yang kepangsnya saya kelukimai juga senam alajar al-Quran. Kalukimai bidalesun Bidalesun kedai kelukimai bidalesun ini enyo yang kepangsnya lupa badan kumpul ya kan laka lukimai juga senam alajar al-Quran Pansiap kedai keburam, kau bakatin kedai yopan kong. Aku cinglong samla, lani hagalong cinglong kumkakmi ayah ngasem. Lengpa kita menggiti bak cinglong jomku. Kau ingat hati yang sesisir, hati yang ada pantung kong ya kami pansiap. Di depan itu pesan di Papua itu, kenai, kecintai soha, lengkap. Kene ke song sa ke basang kau haja tingka. Balai ha ibida lesun da gonsan bana buram jengi nuta ke chandi iba po lenggo lengka lu batka dul saken mau ke badal da budung padupaya. Nyai ke play ke kok ke yang kini samla